Pre nego što počnem sa recitacijom, prvo moram da vam dam jako kratak uvod o Bhagavad Giti. Bhagavad Gita u prevodu znači Božja pesma. Bhagavat je osnovni nedeklinovani oblik reči Bhagavan. Definicija te reči je sledeća. Aishvaryasya samagrasya virjasya yashasa shriyaha gnjana vairagya yoščaiva šanam bhagaitingana. Bhagavan u pravom smislu te reči je onaj ko u potpunosti posjeduje 6 obilja. Bogatstvo, snagu, slavu, lepotu, znanje i odvanost. Taj neko je Bog koji se zato zove Asama Urdva, što znači da mu niko nije ravan, niti postoji neko ko je veći od njega. Bhagavad Gitu izgovorio Krišna, odnosno na sanskritu Kršna, i to ime znači sve privlačan kada se odnosi na Boga. On je izgovorio svom prijatelju Arjuni kako bi rasprašio iluziju koja ga je privremeno prekrila, baš zato da bi Krišna imao priliku da izgovori Bhagavad Gitu. Ona se sastoji od 18 poglavlja i ima ukupno 700 strofa, takođe predstavlja jedno od najpoznatijih filozofskih dela na sanskritu uz Vedanta sutru i Upanišade. Natvevaham džatu nasam natvam neme džanadipaha načajva nabhavišjama sarve vajamatah param dehinosmin yatha dehe kaumaram yauvanam jara tatha dehantara praptir dhiras tatra namuhyati. Matra sparshastu kaunteya shitoshna sukha dukkadaha agama paino nityas tam stitikshasva bharata nasato vidyate bhavo nabhavo vidyate sataha ubhayorapi drashtonatas tvanayos tattvadarshibhihi avinashitu tad vidhi yena sarvamidam tatam vinashamavyayasyasya nakaščit kartumarhati najayate mriyate va kadachin nayam bhutva bhavita va nabhuyaha ajo nityah shashvato yam purano nahanyate hanyamane sharire vasamsi jirnani yatha vihaya navani grahnati naroparani tatha sharirani vihaya jirnanyanyani samyati navani dehi nainam chindanti shastrani nainam dahati pavakaha nachainam kledayanti apo nashoshayati marutaha Acchedyoyam adahyoyam akledyo shoshya evacha nityah sarvagata sthanur achaloyam sanatanaha avyaktoyam achintyoyam avikaryoyam uchyate tasmadevam viditvainam nanoshochitumarhasi Jātasya hi dhruvo mrityur dhruvam janmamritasya cha tasmāda pariharyerate natvam shochitumarhasi yah sarvatra nabhisnehas tatat prapya shubhashubham nabhinandati nadveshti tasya prajñā pratishtita Apuryamanam achala pratishtam samudramapa pravishanti yadvat
tadvat kāmāyam pravishanti sarve saṣantimāpnoti na kāma kāmi na karmanam anārambhān naishkarmyam purushošnute na ca samnyasana deva siddhim samadhigacchati nahi kaśčit kshanamapi jyātu tishtatya karma krit kāryate yavashah karma sarvah prakriti gunaihi prakriti kriyamānāni gunai karmāni sarvashah ahankara vimūಢātmā kartāhamiti mañyate ajopi sannavyayātmā bhūtānām īśvaropi san prakritim svamadhishtāya sambhavāmyātma māyaya yada yada hi dharmasya glānirbhavati bhārata abhyuthānam adharmasya tadātmānam srijāmyaham paritrānāya sādhūnām vināšāya ca duškritām dharma samsthāpanārthāya sambhavāmi yuge yuge janma karma ca me divyam evam yo veti tattvataha tyaktva deham punarjanma naiti māmeti sorjuna